Sıra geldi. Kiler mekan yok mekan canı. Şu kurmadı mı? Kurmadı. Onday kelganda kishi ko'rsa kirmay turganmi? Ko'rmasinlar. Nishib qochdim maktabdan. Uzun teneffüsü. Degan qo'yib turmishyapsizning yoningga kelirga bo'ldim. Молодец. Ой, никакой личной жизни, малай. Yani konyak içasizmi, vinomi? Butang narsan yo'q men. Точно bo'lgan yo'q. Turib salmashinga borasizlar. Ой, малай, никакой личной жизни. Закуску. Жаны телефон неме? Xo'ja шалтыратырға ish olmishi nikak не могу. Алло. Алло, Жанай, мен қайттым. Қайдайын сағалайсың қатын, ә? Миллирование ясаттым. Миллирация? Жоқ енді, Рүстем Валерьевичқа туған күнге барабыз бет. Ұныттың міне, прическаңа түзәт дедің. Нишлетасың ел шешлерің, ә? Сыңгарымды миллирование ясаттым де, мен әзір. Шалтыратма меңа, бұршыма мені, өзім шалтыратырым, яма? Ярар, күтем. Kim şaltırata? Kim болса менің кобр енді. Вот, малай, никакой личной жизни. Жаным, мотор күлмәклер киіп келгенсің, ә? Senin işin indi, tırıştın deyip. Неше кертелерді сіздің бала мектепте? Әйдәтігі, брозерін шарып ішігелі. Brudun şaft. Шафыттырмы, шарыптырмы, соңына ұмшәтей бәр. Хужа шалтыратырға может. Olma. Ашықпайын. Алло. Жанай, күтек болдым. Ник шалтыратмайсың, ішің бітті ме? Башланмаған дәліз. Ник шалтыратасың мені, ә? Сың бармайбыз міне туған күнге. Совещание барады мен сені, міне тыңла. Тұт әлі, тұт. Сен асқадырмен ішлерің кіл бармы? Мен сен обещаткен жені бөлмелікі бар жүргізіп бермен білдің ме? Ішлеріңіз бармы? Қарап ішін. Ишіттің ме? Ишіттім. Шалтыратма өтен. Жарар, күтем. Eydeyin de oturmaz bırak her şaltıratalar da şaltıratalar. Жүрінді. Tezrek bu. Грас етмейдірек тұтый қалай. Хужа шалтыратырға тешмейді. Хужаны алмасаң бір іштен қолам. Іштен қосалар, сен адам өшер, мен адам оту құқталытыр алмассың. Хужаны, как говорит наш любимый шеф, за встречу. Olmayın, sabır et. Alo. Alo, Atika, bu men, senin malayın Rüstik. Ник шалтыратасың bunu, мен саған ешен. Atika, sen meni tыңлайсың mı? Тыңдаймын да тыңдаймын. Aybat işitәсің mü? Aybat işitәсің mü? Нормально. Қоян шалтыратасың, дәрістен бі тағы? Мектептен, дәрістен. Atika. Неше айттым дәрістен шалтыратма дейм, а? Atika, у меня не получается. У меня тоже не получается. Atika, ну помоги мне, пожалуйста. Ну давай, тезірек олым. Ну помоги мне, пожалуйста. Ну давай, нәрсен да, нәрсе. Atika, меня Марья Ивановна има. Задачку задала. Чего дала? Задачку. Ага, давай. Тыңлайсың мы? Тыңдайма, стой, тыңдайым. Әтек тыңласаң вот так. Менің емі? Тыңлайсың ма? Тыңдаймен да, тыңдайым. Менің 5 тиын ақшам бар. Неше? 5. Ага. Значит, мен базарға барам да, Әтека. Базарға барам да 3 тиынға қоз алам. Неше тиынға? 3 тиынға. Әтека, менің неше тиын ақшам қала? Соңынан дұрак болмасам, 3 тиынға кім қосата? Мариванаға 3 тиынға қосат білар деген. В общем-то, оқшам 4 тиын қалыға дейіш. Ладно. Да, шалтыратма меға бұйта. Birmiler bizge sen güler. Öyle kıras etme. Sen. Kızım cidden zakıldı. Olmayın da şunu tutup at. Yani iş bulunamırdı. Sonra orayında her kupa şaltıratalar. Numasını alayım indi.
Alo. Gılganım, sen kayda jirýsin ha? Firmada süt ko'taramiz. O'zingiz bilan kechki sovuqqa borib tekshirib qaytamiz dedingiz. Malades, nuni işe ko'tarilamizsin. Ko'taramiz endi. Ko'taramiz. Mana sirlar tinglar. Sizlar sir bo'lib qichqiradi. Qışqırmayım. Siz menga tek vaqtda bakaja bo'lib qışqırasiz. Qışqırmayım. Qichqiring balasi. Qichqiring. İştasında firmada. Gılganım, bu sıyırın bik yaş kuruna. Bundan indi süt bolsan. Yaşırak şu bize olamagan ali. Ana u kızı da kila. Kilalar. Gılganım, Aha. значит 15 minuttan benim yanında bol. Eğer de sütün ko'tarilmagan ekan, ertagadan men seni o'ylayman. Neçe minuttan? 15 minut. Anam vurdu. Neyse. 15 minuttan kilo gitti. Aytdim men sana olma deb. Aytib tezroq. Tamam canım. Давай ускоренный метод bilen gidelim. Sen ne alıyorsun? Sen normal mı? Tezroq. Biz buni yetishmaymiz. İçeriz. Dersin çok durmayın. Hadi maşina. Gani dikişine duran falan var. Olayım indi ben sana. Alo. Alo, kiyav, ne hallarda? Bu Mamadış'tan evim şaldırata. İşindesin mi? İşinden iştem. Yine şaldıratkanıyım kız ayta sıyır savum jürüydü. Hazır kişki 9'dan indi sıyır savul. Biz avulda 5. jartıda savup kırtama. Karale kiyav. Yine satmağa 90 yıllıqımını uzduram. No. Qayta kurunuz. Qaytqanda onu alıp qayt kiyav. Caner indi onları. İkişer kilo yemiş, şüpre, pisok, konfitler hem başkalar. Onlar. Kaç kalganı tileşirimiz sağ bol kiyav. Kim şoltirata? Jünni karşık 70'te öyle bitindi. Kim şoltirata deyim. Kim olsaydı? Prokuror. O'tirtam elle. Bu oturta da çıkarada. Öyle canım. El vakit var ayda. Ümit gözümü yarı. Bütün kalegan şaltıratmasa şaltıratır şunu yaşar. Haydi tamam. Olmaymiz buldu. Hazır şoltiratışlar bir. Şaltıratır deyip. Dişine duran kadar. Buldu indi yorar indi. Bir gün alalım da çıkaralım. Sen buldu. Alo. Sibirki, qayda sibirlib yuriysiz? Bo'ldi, Rustam Valevich mashina jibergan, men ketdim alarga tug'an kunga. Kelirsin, kelmasdan qaydasida o'zim pishirib ashiysan, все. Şaltıratma. Men bunda senin telefondan lığırtab o'tirganing tinglarga kelmadik, qo'shib qizdavi. Bundan keyin sizning yoningga chiqma. Aynan sizlar otlarimda. Kaço, do'qat. Kimdan kishasay. Alo. Алло, психбольница mı bu? Hayır. Hizmete. Çiftler. Sıyır savamız. Köşkü bile.